Turabasuje abantu mwese mukurikiranye Neza TV. Turagira ngo tubagezeho akaganiro gato ariko gafite icyo gasobanura kuri mwebwe. Uyu munsi turagira ngo tubereke uburyo bakoresha izina rimwe kuri Facebook bitagusabye guca mu nzira zigoranye, dore ko twari dusanzwe tumenyereye ko ubusanzwe kuri Facebook yakora amazina abiri. Uyu munsi rero application ziri muri telefone yanjye murazireba. Harimo Facebook ngiyi, hakaza na Facebook Lite. Tunabibutsa kugira ngo mukore subscribe ndetse na like kugira ngo video yose tugiye dushyiraho mujye muhita muyibonera ku gihe bitabasabye gukanda kuri link ya channel cyangwa kuyisacinga bisanzwe kuri YouTube. Uyu munsi rero nkuko nabibabwiraga, turagira ngo tubereke uburyo wakoresha izina rimwe kuri Facebook. Urabona ko kuri iyi Facebook yanjye mfiteho izina rimwe, ariko muri iyi ngiyi nkoresha kuri Facebook Lite urabona ko mfiteho amazina abiri. Ubu rero turifashisha iyo muri Facebook Lite kuyihindura kugira ngo nayo ibe izina rimwe nkuko nabibabwiye. Iyo ushaka kugira ngo ukureho izina rimwe uza muri Play Store ugadownloadinga application yitwa Indonesia VPN. Uza muri Play Store bisanzwe nkuko usanzwe usacinga application, bitewe nuko njye nari nabanje kuyisacinga biracyari muri kanyikandeho nkwereke iyo ushobora kudownloadinga ubundi ikagufasha. Abona ko hariho Express VPN, hakaza VPN Indonesia. Iyi ngiyi VPN Indonesia niyo twifashisha kugira ngo tubashe gukoresha Facebook n'izina rimwe. Ubu uraza ukayidownloadinga bisanzwe. Njyewe bitewe nuko nari nayidownloadinze urabona banyeretse uninstall na update. Reka nya updatinge undi ngende mbikore urebe uko biba bimeze. Turabibutsa mwese gukora subscribe na like kugira ngo application yacu mujye na video dushyize kuri channel yacu mujye muzibonera igihe mutabanje kumanza kujya kuzishaka, bikabatwara umwanya kandi mwakabaye mufite utundi murimo gukora. Ariko muri aka kanya murabona ko application yacu itangiye kwiupdatinga. Just updated. Urategereza ibe installed. Noneho iyo imaze kuba installed uyivamo bisanzwe. Gusa si ibintu bigoye, nawe ubwawe ushobora kubyikorera kandi Facebook yawe ikaba yajyaho izina rimwe. Ubaye ufite izina utifuza ko rigaragara kuri Facebook yawe nabyo birashoboka. Kadutegereze yinstall muri telefone. Noneho nze kubibereka neza. Hano urabona ko yarangije kuba installed. Turongera dusohoke muri Play Store. Nitumara kuva muri Play Store nibwo turi buze gufungura VPN yacu tumaze kudownloadinga. Ndazanye kirikeho bisanzwe n'ubundi nayo dutegereze ifunguke. Ni ibintu biri simple cyane ku buryo nawe ushobora kubyikorera. Wowe icyo usabwa ni ugukurikirana ino video kugira ngo ubashe kubyikorera.
turaza kuri yanditseho settings gusa, twemeze nayo ifunguke. Hano nuhagera urahita uza muri personal and account information, nayo ifungure. Tegereze nayo ifunguke. Hano urabona ko ni gutya Facebook yacu iri kugira ute, iri kugaragara. Urahita uza kuri edit mu mazina, ku mazina editing. Hano urabona ko hejuru VPN yacu irafunguye, aka kantu mukitegereze neza. Kandi ubusanzwe gukoresha izina rimwe ntago byemera. Niyo ufungura Facebook ugashyiramo izina rimwe bagusaba izina rya kabiri, ariko aka kantu ukitondere neza uzurebe ibintu bigiye kuba. Uraza kuri kuri Brown usibe Brown. Noneho hano hasi barakubwira ngo if you change your name on Facebook you can't change it again for 60 days. Ngo nuramuka uhinduye izina ryawe ntushobora kongera kurihindura iminsi 60 itararangira. Ubwo hano nawe urabyumva nyine. Turi buze guhita tuza kuri review change turebe uko bimeze, niba biri bwemere ko izina ryacu turihindura. Urabona ko yemarijemo. Noneho hano hepfo bakubajije Facebook password ya Facebook yawe. Urahita uza muri nge urabona ko hano ziri saved muri Google yanjye, kuko urabona ntago ndirirwa nandika password, ahubwo ndibuze nkirike kuri username nkoresha kuri iyi Facebook, password ite yijyanamo. Noneho uhita ukora save changes. Urabona ko hano izina ryarangije kuba rimwe, kandi ubusanzwe ntibibaho, ntago byakundaga. Niyo ufungura urafungura akagusaba amazina abiri, ariko ahangaha urabona ko izina rimwe bibashije kugira ute, kwemera. Nuko rero iri niryo somo twagiraga ngo tubereke. Kora subscribe na share cyangwa se like kugira ngo ubashe kubona buri video yose tugiye dushyiraho. Murakoze.